turakora turashyiraho naho akunyu gakeya. Nongeye kubasuhuza n'Uwineza Clemence nk'ibisanzwe tugiye kubana mu kiganiro cyo guteka. Uyu munsi nkaba ndabagezaho uburyo twateka umushaba cyangwa se umuzuzu twibereye mu rugo. Ni ifunguro ryoroshye guteka, wateka uri kwihuta ushaka kugenda, ariko umushaba n'ubundi ukaba ufite akamaro kanini mu buzima bwa muntu. Turagenda tubibagezaho. Ahangaha tugiye guhata umushaba, turakoresha amagi 3, turakoresha n'umunyu gusa. Tugiye gutangira duhata umushaba. Akamaro k'umushaba rero ni ukuvuga ngo umushaba wawurya gutyo uhiye, ariko hari igihe uba ari na mubisi, ukaba wawurya ari ifu. Umushaba mubisi ushaka kuwukoramo umunyigi, igitoki ukagitogosa, ubundi ukagisekura nyine, uraryoha cyane. Uyu munsi rero ngewe ndabagezaho uburyo bwo kuwukora nyine uhiye. Hari n'ifu y'umushaba. Ifu y'umushaba ni nziza ku bana cyane, ituma abana bagira apeti. Nimba ufite umwana wakunaniye kurya, uzajye gushaka ifu y'umushaba uyimukoreremo ubugari, nurangiza ukora agasosi azarya agire apeti cyane. Ahangaha rero reka dukomeze tubagezeho uburyo umuzuzu umushaba wikorera wibereye mu rugo. Ni ifunguro ryoroshye kurikora, ni ifunguro wakora ufite gahunda yihuse. Ahangaha turakoresha, abantu benshi ntabwo bakunda gukoresha imishaba. Ahanini ikunda no kuboneka mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, no mu Rwanda irahaba, ariko Kongo cyane pe irahaba. Iyo fu y'umushaba irahaba cyane, kandi n'imishaba igira amoko. Hari n'uduce ihingwamo ikaba ari myiza, imwe ibyibushye indi itabyibushye inanutse, ariko muri rusange umushaba ari umushaba, ni indyo iryoha cyane. Mureke dukomeze turebe uburyo ki turi bukore umushaba wacu. Ahangaha murabona ko tumaze gutonora imishaba. Ubu ngubu icyo tugiye gukurikizaho, tugiye kuyikata. Umushaba nawo ukatwamo uburyo bwinshi. Hari uko uyikata ari miremire ukongera ukayikatamo kabiri, hari ubwo wayikata ari utuzeru, hari ukuntu ushobora no kuyikata ari duto. Ahangaha natwe tugiye gukata iyindi forume y'umushaba. Murabibona yuko twarangije gutegura. Ubu icyo tugiye gukora ni ugukata igitoki cyacu, turagikata mu iyi forume. Muri kubibona ko twahengetse igitoki mu iyi forume, ariko habaho forume nyinshi wakatamo igitoki. Iyi ngiyi rero niyo turakata. Muri kubona ukuntu dukase. Ushaka wakata mpande enye, ushaka wakata mpande zingahe, ariko twebwe twakase tuduhengetse kugira ngo tuze. Noneho ntukata na binini cyane, ukata moyenne. Nabibonye. Ni ifunguro ryoroshye rwose kuritegura, ntabwo ari ifunguro rivunanye. Yego, nizeye ko mwabibonye uburyo wakata, ariko uburyo bwo gukata ni bwinshi, biterwa n'uko uba ushaka kuwuteka ukaba umeze. Twose uradukatagura ukakata uhengetse. Muri kubibona biranatubura, bitubura umushaba. Hari ukuntu wakata forume umushaba ntutubuke, ariko hari ukundi ukata rwose umushaba ugatubuka, ukawurya wabaye mwinshi kandi wari na mukeya.
neza. Icyo tugiye gukurikizaho rero, tugiye gufata ubuto, amavuta, murabibona. Tugiye gufata amavuta dushyire ku panu, dushyire kuri gaze, ubundi dutegure uyu mushaba. Mu gihe turaba turi kuwutegura, ubundi dukoreye n'ibindi birungo tumeneye ariya magi. Murabibona amavuta yahiye. Ubu ngubu tugiye gushyiramo ya mishaba. Mu gihe tugishyize imishaba ya mbere mu mavuta, ahangaha tugiye kumena amagi, ya magi 3 twaguze ku mishaba 6. Biterwa n'umushaba urateka uko ungana, niho umenya amagi uri bushyiremo uko angana. Ahangaha rero twakoresheje amagi 3. Ubundi rero umushaba n'ubundi ufite akamaro nk'ak'igitoki. Umuneke, akamaro k'umuneke ahanini ibyinshi biba bihuriweho n'umushaba. Ahangaha rero nidusoza, ayo magi turayamena, turayakubita cyane tuyanoze, dushyiremo n'umunyu. Tugiye gushyiramo umunyu. Murabona ko amagi yanoze neza. Ubu tugiye kongera turebe umushaba twashyize kuri gaze aho ugeze ushya. Murabibona umushaba tugenda tubirindura. Biba bisaba ugenda uwucunga, ukagabanya n'umuriro kugira ngo utaza gukeka, ukagenda ureba buri kantu ukabirindura. Murabibona ko wahiye. Ubu ngubu twazimya na gaze kugira ngo tuwarure umeze neza, utari gukeka cyane. Wahebye, muri kubibona wahiye cyane. Turashyiraho naho akunyu gakeya. Ubona ko dusoje. Ahangaha tugiye kugabanya amavuta. Twazimije gaze, turayagabanya dusigemo makeya. Murabona asigaye ukuntu angana, ni make cyane. Ahangaha rero tugiye gushyiramo amagi, ubundi duhite dushyiramo n'imushaba, tugende tubivanga. Tugiye gushyiramo amagi, tuyashyiramo, ntabwo tuyakora ubureti. Tugiye guhita dushyiramo na uriya mushaba twakoze. Tugiye kuvanga, tugende tuvanga ku buryo bitari bufatane. Murabibona uko bimeze. Ahangaha rwose birahiye. Amavuta yo mu mushaba aba yashizemo, amagi mukona ko byivanze. Birahumura koko. Ubu ngubu tugiye kwarura, ubundi tujye ku meza. Murabibona ibiryo byahiye. Ubu tugiye kurya twumve ukuntu bimeze. Side food kabisa. Bararyoshye pe, cyane cyane cyane. Aba twari kumwe rero kuri channel ya Uwineza Clemence, ndabashimiye. Murabibona umushaba twakoze, umuzuzu urimo n'amagi. Ni indyo iryoshye, ni indyo yoroshye kuyikora.
abakunzi banjye rero ndabashishikariza gukora subscribe, gukora share bageza ku biganiro ku bandi, gukora like na comment. Ubutaha muzashyire muri comment ibyo mushaka ko nzabagezaho, ndahari ku bwanyu rwose, nzajya mbagezaho byose mukeneye. Rero ndabashimiye mwese aho muri ku mpande z'isi, mu Rwanda aho hariho hose, ndabakunda, ndabashimira. Channel iri kuzamuka rwose, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe n'Uwineza Clemence, mugire ibihe byiza.